Цивил медија. Почитуван председател на владата на Република Северна Македонија Зоран Заев. Градот Тетово е претворен во урбана пропаст, каде што преовладува сообраќајниот хаос, недостаток на јавна чистота, депонии за отпад во повеќето делови од градот, недостаток на вода за пиење во многу населби, недостаток на јавен превоз, недостаток на паркинг или катни гаражи. Од другата страна, релевантните институции и инспекторати, заедно со сообраќајната полиција, доживеа тотален неуспех да воспостават ред и закон, да го спречат загадувањето на воздухот, водата и почвата, како и ослободувањето на јавните простории да бидат узурпирани пред нашите очи. На градот секој ден му се намалуваат и оние малку зелени површини што му останаа. Последниот пример, како што можете да видите во видеото, е уништувањето и узурпацијата на зелените јавни површини во центарот на градот. По должина на улицата Борис Кидрич, додека парковите и зелените јавни површини во собственост на сите граѓани се бетонираат, општината молчи и не презема ништо за да го спречи тоа. Градот Тетово во моментов се чувствува како куќа без домаќин. Градоначалничката на општина Тетово, Теута Арифи, и во својот втор мандат не успеа да одговори на потребите, барањата и законските обврски да има чиста животна средина и функционален град. Фискалната транспарентност и одговорност како законска обврска кон граѓаните не беа испочитувани од страна на општина Тетово. Со оглед на фактот дека за време на предизборната кампања во 2017 година вие од позиција на премиерот дадовте отворена поддршка и ги замоливте граѓаните да гласаат за Теута Арифи, ве молиме сега да ги одземете ингеренциите на општина Тетово за кои истата не успеа целосно да управува и да се справува. Јавното обвинителство треба да ги испита сите случаи на можна злоупотреба на службената должност. Еден од клучните услови за отварање преговори со Европската Унија се реформите во правосудството, борбата против корупцијата и организираниот криминал, како и владењето на правото. Ние цениме и веруваме дека за овие неуспеси, вие како председател на владата на Република Северна Македонија треба да сносите и одговорност и да интервенирате за ситуацијата што побрзо да се врати во нормала и во Тетово да се воспостави владењето на правото. Ндрувар криетар и чевериса Република Македонија се вериот Зоран Заев. Qyteti Tetovo është shndërruar në një katrahur urbane ku mbizotron kaosi në trafik, mungesa e pasërtisë publike, grumbuj mbeturinash në shumë pjesë të qytetit, mungesa e ujit të pishëm për shumë lagje, mungesa e transportit publik, mungesa e vend parkimeve ose e garazheve në kate. Në anën tjetër, inspektoratet përkatëse bashkë me policinë e trafikut ka ndështuar tërësisht për vendosur rendin dhe ligjin para ndalimin e ndotjes së ajrit, ujit dhe tokës, si dhe çlirimin e hapësirave publike që po uzurpohen para syve tona. Tetovës për vite më shumë, i zvoglohen edhe ato pak hapësirat të gjelbërta që kanë mbetur. Shembulli i fundit, siç mund ta shihni edhe në video, është katrimi dhe uzurpimi i hapësirave publike të gjelbërta në qendër të qytetit përgjatë rrugës Boris Kidriç. Derisa parqet dhe hapësirat që janë pronë të gjithë qytetarëve po betonohen, komuna hesht dhe nuk ndërmerr asgjë për të parandaluar. Qyteti i Tetovës aktualisht ndihet sikur shtëpi pa të Zot, sepse kryetarja e komunës së Tetovës, Teuta Arifi, dhe në mandatin e dytë të saj ka dështuar të përgjigjet nevojave, kërkesave dhe detyrimeve ligjore që ka për të patur një mjedis të pastër jetësor dhe një qytet funksional. Transparenca fiskale dhe llogaridhënia si detyrim ligjor ndaj qytetarëve nuk janë respektuar nga komuna e Tetovës. Duke patur parasysh faktin që gjatë fushatës parazgjedhore në vitin 2017, ju, nga pozita e kryeministrit, i dhatë përkraje të hapur dhe i kërkuat qytetarëve votën për Teuta Arifin, po kërkojmë nga ju që të ndërmerrni gjitha masat e duhura për t'i hequr komunës së Tetovës ingerencat mbi aktivitetet ku e njëjta ka dështuar tërësisht të menaxhojë. Prokuroria publike duhet po ashtu të hetojë gjitha rastet për keqpërdorim të mundshëm të detyrës zyrtare. Një nga kushtet kryesore për çeljen e negociatave me Bashkimin Evropian është reforma në drejtësi, lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar dhe funksionimi i shtetit ligjor. Vlerësojmë dhe besojmë që për këto dështime edhe ju, si kryetari i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, duhet të mbani përgjegjësi dhe të ndërhyni që gjendja sa më parë të kthehet normalitetit bashkë me shtetin e drejtë. Da preszenie to беше дали знаеме колку от зелените површини се узурпирани од страна на експанзијата на градежната експанзија. Според стандардите на Европска Унија, за секој граѓанин, значи во пожител треба да има 15 квадрати зелена површина. Тоа е далеку од тоа што го имаме во Тетово
и дека не знаеме, не сме направиле некоја студија колку е целосната површина узурпирана, зелена површина узурпирана, но тоа може да се гледа и што се вика со голо око од секој граѓанин дека тие зелени површини секој ден се узурпираат се повеќе и ги немаме. Во пресуд се обраќате до премиерот. Имате конкретни активности како да ве слушне освен преку медиите? Ке му испратиме и директен имейл на премиерот. Сме контактирале и порано, значи веруваме дека он треба да сноси голема одговорност за овие неуспеси на ТУ тарифи, поради тоа што истиот господинот Заев значи ја поддржуваше ТУ тарифи и бараше од тетовчани да гласат за неа. Мислам дека сега е моментот кога господинот Заев треба да ги земе ингеренциите значи од општината за тие активности кои не беа во можност сите овие години да ги испочитуваат, да ги исполнуваат. Civil Media